Ranikor Constituency Week arjap saw kapala penlong the Southern Border Sports Association hapok Jingïakob MLA kathanyo ba Pius Marwen kum president kalakut no kamiat arfodrek no pra arjap saw hakaching ipu ipieng lengba kaching shimbanta Riam ki samla kanthai na pok Ranikor hakachingïakob thai Bhabriew ne Miss Ranikor arjap saw hakani Jingïakob Miss Ranikor yakanam la du layora rak samla yai kermen yaw pnyau nak shinong phot od rangthong hakani kasngi Pynkut kaladon Jingïakob football haprengi officer na po Ranikor civil subdivision persya ikinokit kam juga UDP Ranikor Constituency habak kunuhon ki officer kala job da laikul ar UMLA Ranikor ba Pius Marwen ru ulai shimmantalang hakani Jingïakob football shushu akani kasngi kaladon ru Jingïakob rawai hakabalai shimmanta dik samla kan thai shinrang nagi banta ba pher kathain Ranikor noroki te Jingïakob akani ka week kaladon ru ki pak Jingïakob ki bukanthom yak cycling swimming, volleyball, basketball, ke skop set khnam, ya khunkti, bat kumju ke Jingïakob marathon. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya